nk'umuntu ari kwikugura muri Formula 1 haririmbwa n'indirimbo y'iki ya manufacturer mama wana buri munsi yigeze kure genda nkongera ejo sinakora tundi tuntu imyobogize kuri 16 zigaje 2 ariko ejo muri Formula 1 hari utundi tuntu natwuhaye karuka step over yako giye madeba ekipe ya NS nabwiye ko byose irabikoze igisigaye noneho ni umwanya mwiza wo kuba basuza Martins n'utwaye amanota yo ku musozi Thompson akurikiraho ndetse na Amani arakurikira reka nkubwire ngo tugeze mu cyacu cyo gusinda noneho ni umwanya mwiza ko ugiye kwicara imbere ya televiziyo yawe ugiye ni umwanya tugiye guturika ni umwanya tugiye kukubwira yuko byose bigiye kuba NSN iracyafite ibibazo byayo amene amagambo make y'ikidage guhaye umwanya fasha dekizi kilometero nk'uko tugiye kuzikorera abasiganwa rero bamanutse peage ikipe ya Localizer yazamutse ari nako umusore mene sangwa ati ntugire ikibazo we kurura ndabikwerekera mu mapave abasiganwa image namanuka niyo mwabonye neza twatangiye ubundi ari umurongo ariko kwa twavuze ko mu mice cyanyuma abantu bagiye kugwanira position kuko tugomba kwinjira mu mapave mu kinyi yafashe umwanya umukwiye ariko kuko uramutse nje muri pave uri nyuma abantu 10 kugira ngo uzabakore gukoresha imbaraga nyinshi niyo mpamvu tugiye kwinjira mu mapave aho tugomba kwipositioninga wa mukinya akaba ari mu mwanya mwiza mwabonye ko kinyamaze kuzura umuhanda kuko twageze mu cyo twita positionnement tunareba ubwiza bw'umujyi wa Kigali ariko reka dusubire mu muhanda kubera ko ubu ngubu tugeze mu cyagice komeye cyane aho igari byose bigiye kuba tugeze mu cyagice umwana arira nyina nyumve tugeze mu cyagice amagara aterwa hejuru umuntu agasamaye ngaba basiganwa rero bamaze kumanuka uko mibona yageze Sopetrade bagiye gukata berekeze hari hagati y'abahita bazamuka amapave kilometero 1.200 niyo dufite kugira ngo tuzamuka ari amapave y'amateka amapave Remy Kwevenpool yake gusa mu mujyi wa Kigali naho dufite Kigali Genocide Memorial n'urwibutso rwa Genocide yakorewe abatutsi ruri ku Gisozi mu mujyi wa Kigali akaba rero ahantu ushobora kwinjira ukabonamo amateka atandukanye agenda gutegurwa n'ishyirwa mu bikorwa bya Genocide yakorewe abatutsi ngiyo rero ikipe ya Roto ikaba nayo yamaze kuzamuka bafite Thompson wagerageje ko tujye bakundira kuko bari umuntu bene wabo nabo abadage bababirigi bakaba ikipe ya Quick Step yamaze kubona etape ebyiri ariko kandi NSN yacyafite ibintu biganza byabo Mayo Jaune yamaze kuzamuka Mayo Jaune masha position nziza ko nabwiye ko agiye gushaka etape agomba gutwara etape akayongeza kuri Mayo Jaune agomba gutwara etape ya kabiri kugira ngo uko yambaye umwenda w'umuhondo adatwaye etape agomba gukora ikibuga cyose kugira ngo ajye ikipe ya Roto niba yambere kwinjira mu musozi wa nyuma kilometero 1.200 NSN ibyo byose byarangiye n'umwanya w'umwanya kuri Mayo Jaune hazamutse umukino kiri muto wisiganwa akaba rero uwo ngo akaba ari akaba ari umusore w'ikipe ya Movistar reka turebero tugize muri kilometero ya nyuma yacu yisiganwa reka turebero akaba ikipe ya Localizer imrashaka amapave agiye gushaka toro twe kuba hagati yari amapave abashinze ntago byoroshye ahita acceleration ndabona ikipe ya Biked yazamutse ese biramukundira ko gero Duarte Marivowete mwamonye mukanya akaba nawe ari mu kinyuma yafi kandi Duarte Marivowete no gatatu reka uyu musozi wa nyuma wa kilometero 1.200 umuntu ushobora kuba mushyira mu munota Localizer barazamutse ndabona umusore w'ikipe ya ni Movistar Localizer ariko kandi ku rundi ruhande Biked NSN ntabwira kuraho kubera ko barimo bakora byose Mayo Jaune yasigaye inyuma Mayo Jaune yasigaye inyuma ariko marabareba ikipe ya Roka ni Channel ni ikipe ya Channel na Localizer bafashe ibintu mu biganza byayo ariko peloton cyabari imbere yabo ntago bashaka kubiyaka siganwa raza gukinirwa muri kilometero ya nyuma reka turebe kilometero 1.200 arazigzaga ayima ashaka amatrotwari ayima ashaka umucanga wagiye ukajya mu mabuye kugira ngo bashe kwina kucyuhindukira reba imbere yawe n'intego iri anyokira igare zamukira igare hagurukira igare ayima ashaka kugira ngo reko ko yashyambiye muri no mapave yo kwa Minyone hagurukira igare amaze gukarigera yagiye ukatariya n'abanyeteri bazamutse agiye akimaya gukatangaza ko ashaka igitambika azengukarira kuri Minadef ubundi aza kuri KCC na Eritere je gushaka etape Eritere ntashaka kuvira maho muri cyubahira Afrika kuko bwawe ubwambere kuva mu mwaka wa 2009 Tour du Rwanda ngenere kucyuhindukira ibi ntego ziri imbere nawaje reka turebe ese peloton yabisemo gusiga abanga bakajya gushaka etape kugira ngo Mayo Jaune aze atwara ibirimba reka turebe aca kuri moto bazamuka n'umusore wa Eritrea ni bandi bazamutse inatake abakinnyi babiri rero akaba rero Marivete akaba yamaze gusiga aba ntacyo batwaye peloton irabaretse reka mbagire ko rero peloton irabaretse kuko abanga nta kintu batwaye bari mu minota myinshi hazamutse mu nya Eritrea hereza ikaze Eritrea abanyetera baragutegereje hano ku murongo hicyubahira Afrika bwaba ubwa mbere kuva mu mwaka wa 2009 Tour du Rwanda Alaya da Silva nibo bagiye Araya watwaye etape ya gatanda ya karindwi muri Tour du Rwanda 2025 wasore kuri Canal Olympia Araya byagize ntibyamukundira muri Tour du Rwanda Araya
subiza icyubahiro Afurika. Araya hagarara abanyafurika. Araya ntabwo ukiri umunya-Eritrea ahubwo uri umunyafurika. Azamutse ari kumwe na Da Silva na Araya. Abanya-Brazil baragutegereje kugira ngo bareko Brazil akujya kwikaze. Ahagurikira igare. Araya aramucomeka. Da Silva ahagurikira igare. Ngabo bamaze gukata bajya ku kabindi. Basigaje kilometero ya nyuma kugira ngo basesekarane ku Kigali Convention Center. Reka mbabwiye ko etape iri kugenda, ariko kandi tugeze muri kilometero ya nyuma tugiye kubona amatake ya hato na hato kuri peloto, kubera ko ntabwo bagomba gutegereza kugira ngo etape igende uko abakinnyi bakifuza ko byashoboka. Ngayo Da Silva na Araya mwatakire muri icyo kizamuka cya nyuma kugira ngo Da Silva umudepoze, ubundi uzamura amaboko hano uko byageze kuri Henok Mulubrhan. Araya na Da Silva aramucomeka, agomba kumwataka inyuma muri sprint ikomeye cyane. Araya na Da Silva atangiye kumujuga, ariko peloto yaje. Ndabona mayo jaune yaje na Duarte Marivowete. Bagiye kudepoza Araya na Da Silva. Marivowete areba inyuma Araya ataka. Araya watinze batakiye mu cyo kizamuka cya Convention Center. Araya na Da Silva peloto irabazanye, quick step ashaka kwisubiza, quick step yo kwa Patrick Lefebvre. Araya aramwataka, Araya aramushiririza, ahita Henok Mulubrhan. Araya aramushiririza, Araya kucyuhindukira, ahita mwataka imusoke peloto. Henok Mulubrhan akurikira, Henok mwatake, Henok mushiririze, Henok komereza, Henok amutera sprint, Henok aramutegereza, Henok amutaho, Henok micyubahiro gusabye, Henok mudepoze, Henok aramwataka, Henok Mulubrhan, Henok aramwataka, Henok urakoze, Henok ndagusabye turudirwa inyuma, Henok kuba etape. Henok Mulubrhan yavutse tariki 11 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'1999, afite imyaka 26, avuga muri Eritrea, apima ibiro 60, afite indeshyo metero 1 na santimetero 76, all the way from Asmara. Cyarakabaye etape irabonetse mu banyafrika, uyu nguyu yegukanye Tour du Rwanda 2023, twe tumutegereje 2026 nibikunze, ariko nibura etape imwe ku banyafrika irabonetse, etape ya nyuma ya Tour du Rwanda 2026 Kigali, intera ya kilometero 83. Rwanda warakoze kuduha Tour du Rwanda inshuro ya 18, RBA warakoze kutwereka Tour du Rwanda kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa 8. Birashoboka mayo jaune itashya mu gihugu cy'Ubudage. NSN 2026. Igare n'urukundo, igare n'ubuzima, igare ni byose. Uyu ni umukino utagiranye n'undi wose, uyu ni umukino usobanura urukundo. Henok yarakoze, nagusabye turudirwa ntabwo wayimpaye, ariko Henok unyukiye igare. Henok ndakubonye n'amaso yanjye. Henok urakoze guha Afurika icyo cyubahiro. Henok urakoze kuri no sprint. Araya ntacyo atari yakoze, uratatse uyu mungu uramudepoza, maze uzamura amaboko uti Afurika ntabwo Tour du Rwanda yangiye tudakozemo. Henok Mulubrhan rero akaba atahanye umwambaro w'umukinnyi usprintinga, ndetse akaba agiye no gutahana etape ya nyuma ya Tour du Rwanda. Henok twaramubuze nyamara ariko yarafite amahirwe menshi, yarabigerageje i Huye, yarabigerageje i Rwamagana, yarabigerageje i Rubavu, yarabigerageje i Musanze, ariko nibura attempt nyinshi, final Kigali atwaye etape ya nyuma ya Tour du Rwanda 2026. Kashema 2026, umwaka mwiza kuri afi yawe. Mwakoze cyane, reka nshimire by'umwihariko RB mwatumye dusakaza urukundo mu banyarwanda, isi yose yategereje twakira abasore muri NSN bakoze gakoze Styling ntacyo atakoze. Icyumweru cyose barinze umwenda w'umuhondo, barinze umwami wabo iminsi igera kuri 4. Ibyari byiza, mwararyohewe, turabikunda namwe mwarabikunze. Nibyo rero, umwambaro w'umuhondo ukaba utanga ikipe ya NSN. None basi ntabwo twishimye, ntabwo twishimye, basi twabuze icyo dushaka nibyo, ariko tubonye basi tugiye kuri stage ebyiri. Iyo rero ni Kigali mu gice cy'amahoteli, aho usanga Kigali Convention Center, aho usanga Radisson Blu, aho dusanga umutekano w'u Rwanda.
icyicaro kiri aho hafi cyane hano hafi neza y'aho Henok abikoreye. Umwaka wari ugoye cyane, abakomando be n'Sinema barahagera cyane abakomando pe. Ku nshuro ya mbere umwambaro w'umuhondo ugiye kwambarwa n'umukinnyi ukomoka mu gihugu cy'Ubudage, kuko abanyaburayi bari bafite umwenda n'umu-Espanyol Christian Rodriguez ndetse na Fabien Dubé mu Faransa. Ngabo rero nababwiye ko ahangaha umunya-Ethiopia arimo arashaka kujya mu ntabo wa nyuma, gusa turamushimira kuko uyu mwaka yatumye tumenya neza umuntu uri inyuma. Ubu iyi ni inshuro ya 13 Mayo Jaune igiye kujya hanze y'u Rwanda, ukuyemo inshuro 5 Mayo Jaune yambawe n'abakinnyi b'Abanyarwanda. Mayo Jaune rero ubu ibitse mu gihugu cy'Ubwongereza, ibitse muri Amerika, hanyuma ibitse mu Bufaransa, ikaba igiye no mu gihugu cy'Ubudage. Ngabo rero abakinnyi bose tubashimire 65 basoje Tour du Rwanda kuko byari bigoye. Reka dutanga ijambo rero Kayishema kugira ngo tuganire. Henok, once again, congratulations. You just did that. Before we go into the questions and stuff, tell me, how are you feeling right now being the winner of today's stage? Yeah, I wait this victory this week. I really not feel good because I didn't got the victory as a team. Also, we had bad luck also for me this week. I really motivated this morning. I already told the team in the morning I want to win this stage. Also yesterday, like we spoke, I had a little bit farther away from Quickstep, but today for the final stage to win the victory and my first victory of 2026, and for my team also Astana, they deserve it. They motivate every day, especially Henok and also my trainer, all the trainers and the managers. So I'm really happy. You are the first team from Africa that won a stage in this year's Tour du Rwanda 2026, and you just mentioned how it was for the other team who won, NSN, that won. It was really a success. But tell me a little bit about this year's Tour du Rwanda. What was so special about it, and what was so challenging about it? I know also Rwandan people, they want me to win. You know, we want African rider to win in this stage. So finally we won, and I'm really happy we won as an African rider. It's not good without victory this week, an African athlete. So I'm really happy part of the stage this week. Yeah, you did a last attack that we want to go inside and we show you how it was, and may you please react to it and tell me a bit about it and how did you go through it, the last attack inside. May we please go inside? Yes, let's go. Kubana natwe mwarakoze gukanda akanyenyeri, mwarakoze gukandisha akanyenyeri. Ubu natwe rero gahunda yo kwavanzamo hamwe na mobile money. Twabanye na BRD, ubonye Henok useseka yangaha yambaye umwambaro wa BRD nuko yagiye mu b'imbere. Niba rero wifuza imbere nuko kigomba kuba gifite. What do you think? Yeah, my sprint is really fast in this kind of finish, and the guy from Lotto, when I see in front of me two riders, I don't want to really wait, because if I wait somebody can pass me, so I really start early. I know my sprint is really fast in this kind of sprint, and when I see the Lotto guy also, he's fast in this kind of sprint, but I had the power all day. I told the team I can win the stage, but finally I'm really happy I won it. Like, tell me your feelings seeing that. Do you think, was it planned? Did you have that attack in your mind to the last meters? Yeah, I want to attack in the cobblestone, but I saw everybody was in the suffer. But I know, I told you this finish also, my characteristics. I wait a lot in the last 600 meters. There is a lot. My teammate Namzarai and other from other team, he was in front, but I know the sprint is long, so I wait, I start early.
Congratulations and more into the next. Do you have any question to ask Titi? I asked the knock between the two different 26. It was hard, but now I'm relieved because Henok, thank you for the stage. Thank you so much for this stage, Henok. Congratulations. Rero ni Enoke watuganiriraga mu kanya kuri etape amaze kwegukana. Etape avuze ko yahize iki cyumweru cyose ntibyakunda, hanyuma ntiyari ameze neza gusa